Thirikari nene iri mihango-ini ya gwikira itoka cia kuria barabara ya kilomita 4.5 ibatie kuhitukira mugunda-ini wa makiria ma eka 200 uria uri itura-ini ria Dioni Ndeia. Barabara ino ikunyitithania gicagi gia Gathima na Gatuamba. Ngarari iria citoire cihandite guku ciegie ugai wa mugunda uyu na aria mabatie kugairwo nicio gitumi kinene kiragiritie mugunda uyu gwaturwo na kurutirwo title deeds. Oho aria magairwo mugunda uyu gukorwo magiukanirira na kurima nginyagia kuria gubatie gukorwo kuri kwa muingi. Kuna mashamba ambayo ilipimwa alafu kwa muda ilikuwa zile barabara hazikutolewa, kwa hivyo kumekuwa na encroachment, kwa hivyo barabara zimefungika, na wakakubaliana kwamba wanataka hizo barabara zitolewe kwa sababu ni mojawapo ya vigezo muhimu za kuleta maendeleo katika area yoyote. Gakiuria ndwa mokiteri na makora migunda mikurieri macoke mauge ni yao ri maumite kubwana gikunga. Kiuria gitu ni kiu turenda tugitirwo na ningi mugunda utuke tuheo taitu nigetha tutige gutharirio gutariu nyumba tene tharitio ri riu nona nie riu ndire kundu njikarite to ni kuheo to wa guikara. Riu marenda hinya uria uhuthiritwo ni thirikari gutigirira guku ni kwahinguka na kwahuthia mithire mahikirwo kurikiririo mibango ya kuheana title deeds niguo kuhotithia gukura kwa itura riri. Ona thio turari process ni ya kuheo title niguo twetereire. Na riu ndokire gwaka hato ndia na handu hange ya guthie o njetagire title ndiho nake mundu ngi agoka kaiga ni hake na gatharia. Kimani wa Matangi governor wa Kiambu, please andu 200 thiini wa Dioni marenda uke umanengere title na wira ucio ni murute we wabici ya county urikio mavuyo register andu amanengerwo title. Riu ene migunda ino mari na guoya wa ati gucerithirio gwa gwaturwo kwa migunda ino ni kurahe mweke egwatiri aria maya kuhuthira kanya ga thirikari kuhingura barabara kwigwatira icigo imwe cia mugunda uyu makihoya korwo thirikari ya kaunti ya Kiambu no ihike kumahe title deeds ciao niguo mahote gutherema. Riu twina guoya na thirikari yothe ni kwendwo yuke Ndeia guku Dioni guku nikuo kwina utunyani wa migunda mundu ikarite handu miaka 50 ndari handu hange wita nie ndire handu hange njui tiga haria ndatigirwo ni baba na ngimuhurukia hau hatira handu hange njui ona mwana wakwa ndari handu oi uguo riu hau ithuĩ turoka kwirwo twehere andu aria mena mbia kana magurire migunda wabici maoka nio maranengerwo title iriku. Turenda atiriri kwina andu aika 12 mwena uria tuke tuhakanio ni barabara niguo ithuĩ tuheo title citu. Okorwo wina eka 2 ukaheo title yaku ya eka 2 okorwo wina eka 3 ukaheo title yaku ya eka 3. Thirikari ihuthirite channel ĩrĩa njega. Handu-ini ha Inooro TV kuma Dioni Ndeia kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.